Ka Jaiñtia National Council JNC ka penpau ya ka jingero ka bakrau ya ki Pulit kalat Rngai outpost bat kumjuru ya ka office trai kam OSP ka East Jaiñtia Hills district ki bala trai kam bau ban wat bat ban pelat im ya ka wai ka Samla contain East Jaiñtia Hills district ka bala Rngai ha Ahmedabad Gujarat nadu ka khat santri ulber araja arpun riu. Kani kala pau hadien baka JNC kala yo e ka jing ujor na ka kami jong ka Samla kabla ja bat da ka jing sokhia ka JNC kala ujor da ka ejahar ha ka khat khandai trikul ber araja arpun riu halat Rngai police outpost da ka jing trai shitam ka kanhon Pulit jong ka thany hapo ka jing alam jong superintendent of police ka East Jaiñtia Hills lala ban lap ye kani ka Samla bat menta kala poisok halenti ban lek phai no shala ying ka JNC kala ai ka jing sngongo ka bakrau ya ki bor Pulit ki bratrai klam shong thany bat pen pauru ya ka jing Khublei ka bakerpang ya ka kong Santa Mary Shilla MLA Sutanga Saipong constituency ka JNC kala pen pau bakani ka Jaiñtia ka basngusi ka dei na ka jing bom sim khia ka sarkar jala ya ki mat ai kam ai jam ya ki Samla ka rilum Jaiñtia ka bala pen long ya ki babun ki Samla ban mi na la yeng ban wat kam shabar jala ka jing wan ujor ka wi man bei wa padang hap le hapo ka East Jaiñtia Hill district cha i no elam sing wa em gawi ka kon yong ka wa kre chitai chapo Gujarat padang hap hapo yong ka city Ahmedabad wa wani kon yong ka le em ga jing suba le yong ki wa myok phone di ga ka mala chi tiaw na du khat santarik te na leng kam te na leng yong i ka JNC da bi da ga mesin yong ji sau kia ha ga khat kan di tarik da yo ulai file ya ga wi ga FR hitai halar Rngai police outpost kamte siaw suku khana ya pi waleng ba jing kre chitom yong police wa haga ar phau terik da yo e jing tip wa to da yo gi police Pyllait ya ni taina po Ahmedabad city te ha ni ga por nagaleng yonga vice president yong JNC central executive committee ayo ya ga jing Khublei wa kerpang ya gi police Rngai bat kamju ya ga office yong SP wa da kre chitom wo penyo ya gani khana kat hadu da poi go ha tu ar phau tarik yong ni tiaw pakai Khublei kerpang chu ya ga madam Merisinta wa manle kam ga MLA yang Sutanga Saipung konferensi wa da corporate lang i wa da pressure ge yo SP wo phone bat wo kre ya gani kam wood kam te ha gani ga por na liang nga wo myok tin de wo ong kitbok ya ga kong Merisinta wa da yarap tali dala wo pen poisok ya gani kon yong ni man bei chagani district yong i ai wa blai unang ya luti we phi hai kam wa bha skripai ba yong phi u yo phi ya ga met ga phat wa chai wanang te hagani ga por na ga liang nga da mesin yong ji snau khia bu o ya ki kon kro yong ga district yong i kamada yu phi halat pathai ku bor kha mo em hi gi wa kre chitai om ji len li thu jak po i pli den rei bon sen hi dang ni wa dep tia lo dang yu phi mi du ku bor war ngut gi khna na thai Jaiñtia hi chai lam baklai sitai chai thau khai met mo nga bu jing ken tu yaki wa chwa lai phi chitai paj bhari wa miet ne em kam thu tre phi mhoi man phi ki te gi cha pen be je te kham tam gi be gi pa ki dong song chnong yong i Jaiñtia mhoi lat wa ri phi ya kon gi ti yong phi le u lai gi chitai klem na tip tikna e jing to wa kam nu te kom kre kam nu te kom khi yong ki em kam sen dong bhai phi ni bhai par thai ni chanai to par thai ma te kamu pen mo wa house nem arajar paso ne liang i ka Jaiñtia National Council de launch ya ka wi na ka movement yong i de launch ya ka wi na ka mission yong i wa ai pertu i ka safe Jaiñtia mission apo yong ni ka safe Jaiñtia mission em sandali ki marjin wa den rei na wi nei ni de em ka mission yong i wa da ejing mu di cha ka sarkar kam wo thap kre thap ki eki uchna no ega policy ha gini gi cement company ko em ha thang East Jaiñtia woro khnang wa yo umen toy gi kon khurung i yu like ki le uman kha community Jaiñtia wom yeilen ga mikhalya man go wi ne ga state wa kur khu dau blai wa em chi bon ki te gi spa mariang wa em chi bon ki te gi spa mo wom yi dio la kha jai ki mar pok dau hawa pa yam ni kon kro yong i duk yu mi ni na state li thu jak po chagi wi state yu chitom ba tanga bo jing kerpat yo sarkar le liang yong kam vice president yo JNC wo pediang pi ya tu ga mission yong i wa em hapo ga safe Jaiñtia wo chna no da ga policy ya ni gi star cement ya ni gi company go he wa em Jaiñtia
กำว่าพระพาคุดีพา%เป็นยกแกระยากิคนครูยงอีขนังวายกไลกีวอลีมาเกียเลนิวไลทุยากติจากปอยงคือเข้มจิงสาวทุชากิวีวินฮิกสเตน Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat akabathau bha kam khta ika dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba khambha kajing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.